पाउसेद युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मणिपुर अनौब कोविड स्ट्रेन चौरक्पगी चिंगनब लेरे रिम्स अमदी जेनिम्स द कोविड बेड कोनरक्तबगी फिफम यौरक्ले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे दगी ऑफिशियल ओइबा कंफर्मेशन पिरक प्लेट्रबसु मणिपुर कोविड 19 की अनिसुब वेब लाप असिद हेंगलगलिप मिसिंग की चांग असि येंगलगा मणिपुर अनौब स्ट्रेन असि यौरक्पगी चिंगनब लेरे मसक ममिंग ताकथोकनिंगदब हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिसर अमना पाउसी असि के वरी सनाबदा हाई मणिपुर हौकिब नमित खरनी असिद कोविड 19 की लेचर असि संदोरकपगी चांग खंगो वांकलकलिप असिना मणिपुर पॉजिटिव ओइरिबसिंग असि की मनुंग अनिसुब स्ट्रेन के वायरस अदु यावरमप्लोय हाइबंगमदे मणिपुर की ओइना कोविड 19 की अनौब स्ट्रेन के वायरस असि लई लेते हाइबसि कोविड टेस्टिंग तौरिबा VRDL रिम्स अमदे जेनिम्स की खुथांगद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे थार कन्फर्म तौगदबने अमरोब VRDL रिम्स अमदि जेनिम्स टेस्ट तौब मतमदा अनौब स्ट्रेन की वायरस असि यावी यावदे हाइब खंगदोकप ngमद्रबसु पॉजिटिव ओइबा म्यूसिंग अदुगी साइकल स्ट्रेट होल CT भेलु असि कुनबखादि हंथरकी अनौब वायरस की स्ट्रेन अदु ओइरंब याबगी ओइथोकप लई हाइके हौजिक स्टेट असिदा VRDL रिम्स अमदि जेनिम्स RT-PCR टेस्ट तौब मतमदा पॉजिटिव ओइबगी रिपोर्ट थोरकलिबा म्यूसिंग अदुगी CT भेलुदा 25 तगी हंथबा यारुकलिबा कांगबु असि वायरस असि अनौब स्ट्रेन ओइरंब याबगी ओइथोकप लई हाइके स्टेट असिदा अनौब स्ट्रेन की वायरस जारुकले हाइबगी वखलोन स्टेट असिदा लयंग चथबा हौरबने हौजिक लैरिबा संदोरकबगी चांग असि नहा ओइरबा म्यूसिंग द सोकबगी चांग हेंगलकबा CT भेलु नेबा पॉजिटिव ओइबा म्यूसिंग यारुकबा असिना हौजिक अनौब स्ट्रेन की वायरस अदुनी हाइबगी मियंगदा थबक लौकटपगी तंगाई फदबा लाकले हाइके अमरोमद हौजिक दिल्ली वेस्ट बेंगल चिंगबदा ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन की वायरस हंदोकिबा अदुमक स्टेट असिदसु यारुकलमलोय हाइनगाय लेते मरम असिना मियाम हेंद सेक्शनबगी तंगाई फदबा लई हाइके अनौब स्ट्रेन की वायरस असिना मियोबगी हक्सांग चंगबा मतमदा विंडो पीरियड 10 बा हक्थेंगना लंग्स दा अटैक तौबना मसिना हानगी स्ट्रेन अदुदगी संदोकपगी चांग वांगबगत लोइना साथीबा हेलिबने अहब वेब की येंगनबदा अनिसुब वेब असिदा पॉजिटिव ओइबा अनाबसिंग की मरक्ता वेंटिलेटर की तंगाई फदबा लैबा अनाबसिंग मसिंग हेलगले हाइरे मरगसिदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मीगी चांग नोंगमनोबगी हेंगलगलिबा असि येंगलगा रिम्स अमदे जेनिम्स दा कोविड बेड मसिंग हेंगट्रबदि नोंगमनिनी असिदा फमुंग कोनदबगी फिबम अमद लागले हाइरे रिम्स दा कोविड केस जंखैनिथोय लैबगी मनुंग हौजिक फमुंग 35 अनाबना कंसनख्रे हौजिक फमुंग 13 खक्तमक हांगदुना लैरे अमरोमद जेनिम्स की फमुंग चामगी मनुंग फमुंग हुंफोग हुमदोय ngasi फावद पॉजिटिव ओइबा मियोसिना कंसिनदुना लैरे हौगिबा नोंगमनिनी असिदा हेंगलकलिबा पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग असि येंगलोरगा दे रिम्स अमदि जेनिम्स दा लैरिबा फमुंग सिंग असि नोंगमनिनी असिदा पुमथन थनबा याबगी ओइथोकपा लै अमरोमद कनागुंबा फमनाइबा नत्रगना याइतोंग खोंगदो फमदोंबा मियोसिंग दा रिम्स अमदि जेनिम्स दा टेलीफोन तौरक्तुना वेंटिलेटर सपोर्ट तौबगी मथौ ताद्रिबा मसाबो पारिबा पॉजिटिव ओइबा मियोसिंग थमजिल्लक्तुन फमुंग कंचिंदुना लेरकपा असिना ऑक्सीजन की तंगाई फदबा लेरबा अनाबसिंग फमुंग फंगलोइद्रा हाइबगी मिपाइबा लै हाइना पाउसी असिना फंगपा अतोबा पाउगी लेखुल अमना हाइरे पाउसिना हाइ हयेंग असि रिम्स की ओइदा कोविड बेड मसिंग हेंगत हेंगतबगी मतांद खननबा मिफम कौखरे हाइरे रिम्स अमदि जेनिम्स दा फमुंग थनगलकपा असि की येरलगा मणिपुर लगाना RD विंग दा लेबा कोविड केयर सेंटर असि मथौ तौबा होनदबा सेम साबा हौखरे हरबा सेंटर असिदा पुन्ना फमुंग हुंफुगा मरी थारी अदुगा खुमलंपाकता लैरिबा बाल भवन हांगदोकलिबा कोविड केयर सेंटर असिदना फमुंग चहुं की मदक्ता लैबना वेंटिलेटर की मथौ तादबा म्यूसिंग बाल भवन दा थमनबा सेम साबा हौखरे हाइरे अमरोमदा मणिपुर लेंगा की डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस की मीटिंग मखादा तोंगन तोंगनबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंग दा कोविड बेड मसिंग हेंगतहनबा खंगनख्रे हाइरे हौजिक फावबदा CHC कक्सिंग दा आइसोलेशन बेड निपान थौबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा आइसोलेशन बेड तरा सोसानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा आइसोलेशन बेड कुन कोविड किदम खाक्तुना थमग्रे मखादान अतै डिस्ट्रिक्ट सिंग हॉस्पिटल सिंग दसु कोविड आइसोलेशन बेड खाक्तुना थमनबा हौखरे हाइरे हौजिक लैरिबा कोविड केयर फैसिलिटी सिंग दा लैरिबा केस सिंग की मनुंगदा रिम्स हॉस्पिटल दा मियोय 35 जेनिम्स दा मियोय 33 सीजे हॉस्पिटल दा मियोय 34 राजपेडी सिटी दा मियोय 13 डिस्ट्रिक्ट सिंह की कोविड 19 फैसिलिटी दा मियोय 10 कोविड केयर सेंटर दा मियोय 13 पुन्ना मियोय 193 दा कोविड फैसिलिटी सिंग दा लाइकनरे मासिगी मनुंग दा नुपा मसिंगना 112 अमदि नुपी मसिंगना 113 ने
Maka tarakba atopa pau amadaso India ki capital New Delhi ki fibam henalo silakle pung amak khuding ki miwi taragani thoi sire. Leibak asigi oina COVID-19 ki ani suba web ki saitheng mayuk nariba serik asida khwaidagi khudong thinangai oiba mongda India ki kunum oiriba New Delhi da medical oxygen ki awat pakka hena leibadagi pung amak khuding ki miwi taragani thoi sire amadi miwi ising amaga sam marfu ki chang nauna nare haid agency dagi phangba pau amana haire. Pawadana makatana pallibadi leibak asida COVID-19 ki ani suba web ki saitheng khangen hengalakkiba asina maram oiduna medical oxygen ki awat pa chawna leirakle New Delhi dasu medical oxygen ki awat pa leibadagi mamangi sayulda laichat asina maram oiduna pung ama khudengi mioi banga ki changda sirambadagi andaki sayul asida pung ama khudengi mioi taragani thoi sibagi phibam amada lakibane Chaliba tha asigi taraga mapandagi kunmari phawbakin manungda Delhi da pung ama khudengi mioi taragani thoi ki mathakta changchatda sigiduna hariba matam asigi manungda sikiba migi masing lising amaga chatret humbadara daret oike Mamangi sayol April taragani thoi dagi tara daret phawki manungda sikiba masing ki changchat aduda pungabada mioi tararom oiki amadi hariba matam aduda punna mioi chatruk humbadara daret seke Hauki basayol ki ning thauka mitta mioi chani nifu seke hariba sanga si pungama khudengi mioi taragi chang oike Mathangi numit lebak pubun numitta mioi chani humbadara daret seke amadi sebigi chang adu pung khudengi taragani thoi ki chang de hengat ke adu moinamak jum sakai numitta mioi chani nifu ga mapan seke amadi Sangchatta pung ama khudingi mioi taragi chang da handake Khangauduna sagol sin numita mioi chahum seki loina irai amadi thangje numita mioi chahum nifu ga manga chahum ga nifu manga chiduna pung ama khudingi mioi taraga humdoi dagi tarapanga phawgi chang da hengalakre Haujuk phawbada Delhi gi oina COVID-19 gi ani supak web na chen gi bagi masing lising kulumdoi chamanga yokre amasung ana pasingi masing lakama yokre Hariba sayol amagi matam masida dauna nabagi chang asi chada 26.2 dagi 32.27 da hengat ankre changchat asida mi hum khudingi amanare containment zone lauk thokrabagi changsu chada 64.91 hengat kre hauki basayul gi ningthauka ba numit containment zone gi masing asi lising tara manga subna kuntra pan oirambadagi thangje numit lising kun ga bari chanipan subna ani yokre aina agency dagi phangba pau aduna makhatana haire atop pau amadana total shutdown loop kya saugalakle Chanatun athokpam chingningai oiba misiki asumba langla langjin puthoku aina Justice for Sanatun athokpam April 13 ki nimidang waram pung 3 taki mathangi namit ki nimidang waram pung 3 phaba kauriba total shutdown ki khongjang lamdamasigi ima lob poirai lemarut maira paibi apunba Manipur tammi singmi nokpok lenga apunba nupi lob Women Association for Socio-Economic Development amadi Union of Social Upliftment asawalagle Hiramasigi matang di ima lub sing asina thatorak pa cherola mana hai rims da MBBS tamdibam hairoi chanatun athokpung bising ningai oiba misi tha am hela ba phawa langla langjin amada puthok pa ngamdaba haibasi laibak thibane laigang da misi asigi matang da thausadana leiba manba asi tawbigano chingningai oiba misi asigi langla langjin athuba da puthoku aina justice for chanatun na kauriba pungkun mari ki total shutdown ge khongjang mapung phana sabat kane makha tarakba atoba pau amadaso Naga ki wari jaithokre India government amasung Naga lalawlub nation I'm ga New Delhi da wari sanana ba thorang torumbadu COVID-19 gi laicana maram oiduna jaithoki baga loidana lalawlub asi general secretary thunghalen moiba camp Hebron da halakre hanade April tara ga tarukta wari sanana ba leblambane moiba ga loidana lalawlub asi ki makok thongba lusing ba punamak lupa siki administrative amasung military headquarter camp Hebron da halakre Paugili khula sigi matungin na COVID-19 ki laisat ki phibam phagalapa matung da Delhi da amuk chatkani haire Jiribam gi paumi ama commando na phurakle Jiribam police station ki manung chanalaiba lamkhai kaithel manak tanga sinungthil pung homlok tabada All Jiribam Working Journalist Union ki general secretary su oriba ISTB ki correspondent S Rosi Malapu Jiribam ki commando sina phurakre Jiribam da ki phangba pau asigi matungin na thong aduba janing da phangdok tuna All Jiribam Working Journalist Union ki oiba Emergency mifam aba pangthokna mara leiba police commando singi mathakta matik chaba serak pina na pataksina bu warep lawkhre warep asiga matungina hayeng dagi hauna jana bu praktriba phawba sintha lepagi khongjak changsen gani haire atop pau amadasu Iraq ta covid hospital mai chakbada marfu gani thoi sikre Iraq ke konung bagdak ta arang namidang covid-19 hospital am mai chakbada yam drabada mi marfu gani thoi sikre amasung chamaga tara sokre aina Iraq ki interior ministry na phangdokre State media da phung kiba statement amada Ibn al Khatib mai chakpa ki khudong thiba thodok ador da mi marfu gani thoi sikre amasung
चामगा तरा सोकले हाइना इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लाउथोखरे अरोइबद कंटेंट सिंग असिगे मरु उइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी येंबिरिबो पुनमक पथागा सरी चैनल असिन अदोमदा कानरबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसु सब्सक्राइब तौबिरमो लोइना